Bakır şakır boltat kalıslan. Kaysı soda oltat? Ne soda oltat? Kaysı soda oltat? Çatamaz şöyle. Ekoyun bir tarafta sizce. Kaysı? 150 Kaysı? Bravo. Nikahını yağmurda kıymayacak. Kovarsan sen orada alagetten ne gelsin? Aytardınız mı? Yok. Bu işinden bak. Ölene köy. Sen benim ölene köy. Yok öyle. İlk adam nikahsın bitti adam kıya. Çön turttu. Oldu berekataydı. Oldu tort. Bir çöpler. Kaç oldu? Oldu 54 lira. Razı olsun geldim. 54 benim. Oldu 54. Böyle gönderen. Çağır verem. Oldu berekataydı. Beni kara. Amca damla oldu. Böyle boş. Çok mu aldı? 154. 154 de o. 154 dedi. Yerbe koyup dur. Tak dostlar. Жалпыңыздарга assalomu alaykum deyman. Argımak kanalımızın katılışları, жылкы сүйүүчүлөр, сайыпкерлер болбондар deyman. Buyursa, men sizlerge bul çağrıştan şunu ovqatdagı at pazарды бер тартып берейин. Кандай аттар кирди, анан баалары канчадан. 18 январь 2026 жыл каналга катталбагандар катталып, чыгарылышыбызды мүмкүн болушунча колдоп коюңуздар. Buyursa men акырындан ишин баштайм. Бүгүн негизи кар болгонуна байланыштуу бир аз аттар азыраак келипти. Ошого мен чыгарылыш кыскараак болушу мүмкүн, бирок соода болгон жерлерин колунан келишинче тартып берем. Жандар, ошол аттан баштайлычы. Сиздики бака? Тартып коелу, а? Жандар. Мойны эле бир дүйнөгө. Канча жаш ака бул? 4 жаш. Orus'un atı da mı lan? Rusya. 4 yaş. 4 yaş dedi. Hadi canım. Allah'ım kovar. Kandaş, жақсы mı işlerin жақсы mı? Жақсы işlerin жақсы var. 4 yaş dedi. Şolta. Bir tartaylıç. Boyu kaçaka boyu bir tartıp boyla. 177. 177. Atı nege ürettiniz? Neresi? Nege ürettiniz? Bulak bulağı var mı? Var hamı yok bu. Var yok var ha. Var yok. Kol tozu. Kol taza. Densolğuna cevap veririz. Ayıpı yok. Ayıbı yok. Akça. Ayıbı akça. Akçası kaça mı? 350 bin. 350 mi? 350 bin son. 350 mi? Hadi canım var. Nomer veririz mi? 551. 0551. 91 91 6 bir şey. Oldu 91 91 62. Kızık olsa çalaslar. Kök kançaga tartıp koyun. Selamun aleyküm. 600 mi kan var? Kayaktan geldi bu? Kayak nasıl? Rusya. 620 son. Boyu kaça çıktı ka? 65'in üstünde de. 65'in üstü ha? Yaşını aytıp mı? Yazga 5. Жазға 5, 2 asay. Жанар. Аттың нелері бар ем ака? Өнері? Canlı ürgöndü. Жаңы үйренді. Terbiyalı alışveriş. Bir çabuk bakıp gördünüz mü? Жеңілді? 3-4 Жеңілді ha? Yaxşı, жанар. Ona. Номер береміз mi? 222. 0222 22 84 22. 84 22 ha? Yaxşı mı dostlar? Şu kok жазға 2 yaş, 2 асы екен, 5 yaş. Kimге қызық болса байланысасыздар. Содасын берсін. Жануар. Бұл өспірім оқшайта палбан? Жаш бет, жашы. Қанша жаш? 1,5 жаш. Жазға 2. Қанша боласы? 300? 350. 350 min som. Nomerді береміз бі? Керек жоқ, а? Жақсы. Жылқы базар деп.
Torat qancha? Balban. 180. Yaşçı. 6 yaş. Yaxşı. 6 yaş ekan dostlar. Atı neleri var hem tanıştırmaylı. Bulak. 5-5'te жүрген атты. 5-5'te жүрген at mı? Kayakın atı özü? Анчамчада немеге да ойнойт, жеке-мечекеге. Жеке-мечеке. Көкбелде жүрген ат. Көкбелде жүрген at. Tuyagı жеңіл банда? Жеңіл. Жеңіл, а? Жеңіл жұрқайт. Жеңіл шұрқайт. Алдын ат салған ат. Алдын от көре қойбайды. Өткөрбөйт, жакшы. Жақсы. Дені баш таза денсаулықтары? Таза, жайсыз. Жақсы. От бұйырса жеңіл, а же? Tuyagı. Boğaz қанша hem жақыны? 180. 180? 180 min som. Айғыр жоқ mu? Айгырлыгы бар. Бар, ha? Айғырлығы бар. Жош, фрай-фрайлары мен бардым, бармадым. Қолға жоғыш. Жош, айгырлыгы бар. Айғырлығы бар. Номерді береміз бе? Номерді. Қызыққандарға. 0507 0507 менен 469 469 769. 769, ha? Жашын айтып қойған өзі? 6 жаш. 6 жаш. Көкбелдің аты, ha? Ага. Достар, бұл hem өзіңіздің қырғыз жылқы да? Ова. Қырғыз жылқы. Кімге қызық болса, байланышасыздар. Басықтары жақсы екен. Sodaсын бәсіндейіз әмі. Қаншаға 24? 84 де? Қанша бұл бағасы? 300 мың. Жашшы? Жазға 5 асы. Қаяқтың аты? Папан? Папандан келіп тұр жануар. Папан деген бізде Қараташта ат бар ле? Оша оқшаш екен. Улағыдағы үйірдағы бар. Сәкен. Қанша уақыттан бері қолыңызда? Кішінестен беріледі, құлындан бері? Кәлтатайынан бері, 1,5 жаштан бері. Кәлтатай десе, дағдылы көй башқаша түсін өткен. 1,5 жаш Кәлтатай, достар. Жақсы. Улағы бар дедіңіз, а? Шенішті. Бойы қанша бойы? 1.55'ten ötedi, ha? 1.60'da gerek. Yaxşı. Nomer beremiz mi? Aytыңызчы. Siz qarab turarım. Men bir atçaqlarını tartib qo'yay. So'rlari. Dostlar. 778 92 11 25. Papandan gelip tur dostlar. Kimge kızık bolsa baylanışasızlar. Aygırı var mı? Var, ha? Büyürü. Jelegede turat. Oldu. Sodasın besin, aga. Kimge kızık bolsa görürsüzler. Anan mı жерде? Argımak degen. Argımak degen. Mına uşul жануар сода отады. 145 000 сомго. Noqatçılık pazarı teg berbesin etadi. Olmay top. Hay жақсы qo'ying. 8 oylik to'yda. 8 aylık tay deydi. 8 oy, ro'na 8 oy. Ablasını aldım. Tamam. Yüz kaç euro koydu lan? 145 mi? 8 aylık ekan, he? Çıkıp ketdi lan. Oldu, 140.
Ustamsız. Hoca menga berasiz, yo'qcha bermas. Bilol. Hozir o'zi aytdik. islom aka so'roqda 42ga. Bir son 2 son koy 5000 isim ver. Men butini berdim, to'xtagan urush kelsin. Solay. O'rnida qancha foyda qildi? Baraka Yo, topdi. onu Xudo biladi. Ga bera olib. 45 koy. Xizmatim bersana, olib chiqaram. 145 ming so'mga islom aka oldi. 145. beş. 8 aylık dedi. İslam aka aldı. Nuqtalarni bo'shatib bering. Ablas polvon bilan Odilova. No, So'ratda girgan ekan. Qancha ekan ha? So'ratning bahosi qancha? Bak sizdanmi? 200. 200. Yaş qancha ekan ha? 9 yaş. 200 ming so'm. Yo'q, taqsir qo'y. Üstünde bana numaranı aytadi. Ha? Aytdim ben. Ha. Numaranı ayt. Qancha? 773. 0773 33 30 94 ayağım. Şankoldım baba. Şankol'un altı ha? Şankol'un balbandı. Yaş kaça dedi? 9 yaş ha? Boyu kaça çıkıp lan? 55 çıksa. Neler var ya attı ne? Balban. Attın nesi var? Düğür, ulak ulak. Ha. Vardığı var ha? Çoğuşulak şey dayak ya. Yüz yetmiş. 170 oldu lan. Uzun zor neyse. Haqiqatda Rossiyadan olsang, ash Rossiyani o'zida xuddi shu narsa olasan. Qancha ekan yashi? 3 yaş oldu. Doğru geldi. 170 ming so'm bo'ldi mashina. Jazga 3 yaş bo'ladi. Hemen foyda çıksa satamiz. Foyda chiqsa sotamiz deb tomsadan olib turdi. Uzun ekan jonivar. Hozir mi geldi? Bilmem. Bu yer Oho. Ha jonivar. Ya qancha yash bunimiz? Bu paltarashka. Ha, 2 yash bo'ladi ekanda. 2 yosh. Janimdan qo'lga ham a'zo yurak. Ha, yuratdi, ham yuratdi. Bu paroda qandaymi? O'ris bu. Arodasi poltiyash. Poltiyash. Rossiyadan kelgan. Rossiyadan keldi. 20 kun bo'ldi. 20 kun bo'ldi, poltiyash. Boyu qancha boyami? 155 chiqsa kerak. 25 bo'ladi ha? Уже үйреніп қалды бізге? Ichine salib yuraman qo'l. Ha, qo'lga үйренді ha? Bo'ldi, ko'p qiynalma, ehtiyot qil qanda. Qiynalma, odamlar tushirib ketmasin. Jonivar. Nomerni aytingmi? Plus 7908 Plus 7908 702 702 71 71 13 13. Bahasını aytma. 200 ming so'm. 200 ming so'm ha? Bo'ldi mu? 200 ming so'm. Jazga 2 yaş buyursa. 200. Bo'ldi, so'lasin bersin. Jonivar, mana bayağı. Bu Rossiyadan bu pulga kelmaydi bu. Qancha oldi la?
170. Ha. Doğru için alış gerek. Barbeka Nuri kişi. Para geldim yok. Bu bayağı şu 170 bin oldu. Cazga 3 yaş. Tak, bunu bayağı cazga 3 yaş dostlar. Kıştı. 170 kalgan ele üstüge 7000 son payda örtat hemen. Buna. Jetimi son payda örtat. Bering havaya. Nazlı beringem. Жақсы еді. Лапок айтады. Берді. Орге. Бер Мұса. Ава. Мен үшінші адам Назариям бар. Бер başlarga. Yok, yok ekan. Azmasçılık mesul aka. Sen men taraf болып тұрам. Qo'yaman. Sen. 10 үйден көрөз. Жашпалдарға беріңе менен акыл уасыларым жақсылар. Хамадан бер дейм. Беріңе бар. Жеті пайда verdi mi? 10. Ha 10 mu? 80 mi oldu? Ha 180 mi? Canım. 10 bin payda verdi. %80. Ana canım. Ay. Ya ol bazarda o elden elge ne yaptı ol onda kayrabaş gerek. Siz aytqандай ama 10 bin berdi da. Bu aytdingiz ele ama. Berdi. Köptü var işte.